Валикум ассалам, жақсысың, құлағы шүр. Өзің айт, насыл. Филе өсірілі, ешілік отырылы. Сәға олы. Сәға түзетке түшкенде отырады. Sen eskiteyle bu sene hoş matasını soraktı. Sarayıyoruz ki be. Niye de sarayıyoruz? O yerde mi olur ki aşkına? Tutmasa zor ulatken bırak. Artık sıkta da cüyüttüm yok. Poğurgana ver. Bir ama şu aktarmanlar. Bir saniye tavaşam mı? Yes talkalı olanlar değil, örtünaşlar. Nedir? Sen bana sıkı varmayın. Sen bana da. Ayaklar bir koyalım. Ayaklarını çileşiyorum. Ayaklar bir koyalım. Doyunacak ayında çileş koyuyorum. Ayağa korkan değil mi? Doyunacak otursan çileş. Şunu ayak kapanıp duvarı varsa gayrı doysa sonra yok. Бүгінгі бақа даярлық. Ендерге дастархан жасау болады. Şunu tarifini şöyle aslında. Hayır. Vallahi savayla biri. Enişke. Hop, iyice bol. Ha? Şöyle bak. Gözüne takma. Ya var mı? Sana mı tutuyor oradan? Yürük sana. Sülerim. Bismillah. Şu Allah Teala'sına çeksiz maqtarlar şükürler olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den salam salatlar olsun. Şu Allah'ın buyruğuyla gelip şu Moskva şehrinde Elgar jenim baldarına hatalı niyetinde uluttuk oyunun köklerini ötközüdat. Şu Elgar jenim İslam qanday tilek maqsadlar olsa tilek maqsadlarını Allah talam qabul qilsin. Bola chaqasi aql esti, densoqlik uchun yaxshi iymonli o'risga eshitdi, aql esti, o'g'il qizlardan bo'lsin. Elgar sendan shu otaning bilan rizq eshigingdan bo'lib, qanday tilek maqsadlarni qilgan bo'lsang, Allah talam qabul qilsin. Bugun o'tkazayotgan shu ma'rakang tinch amal o'tib ketsin. Baldaringga densoqlik, baldaring aql esti, jon boqqan emas, el boqqan yaxshi insanlardan olsun. Şimdi katan Elgar, Kudayım sana şundan bir hizmette sağlıp baldarıma elden bir kata doğal vereyim diye niyetim var ekan. Kuda kalasam da o 2024 yıldan ayak olup otadı. 25 жылдың başı болып атады. Жақсы күндердің бірі болып атады, Құда қаласа. Şu балдарға бір ұл қыздарыңа патал берейін. Мына Құдаға шүкір Россия жергесінде жаматтан бір патал берейін деген ниеттер бар екен. Şu берген паталар, келген адамдардың қалу тілектерін Құдайым қабыл қылсын. Бұл қыздарың ақылды ести olsun. Қырғыздың керегіне жараған bir çekesini alıp şu қызматтарын көргөзгөн жақсы бұл қыздардан болсын. Анан саға рахмат. Ата-энеңе Тажырттан бері мына делегация келіп атат. Ата жұрттан мына мен келіп атам. Құдайға шүкір.
Туғандар мына жамаат туғандар мына Москва жергесинде жүрөт мына аксакалдарыбыз мына балдарга баш көз болуп жүргөн аксакалдар алды Политехник институтту кызыл диплом менен бүткөн мына педагог мектепте канча жыл эмгектенген андан бери аксакалдар баардыгы мына бу жерде атактуу аттуу баштуу жигиттер келип кишилер келип аксакалдар келип сапат атабасы бар ушул баары кабылбасына ата энени сыйлап мен сен менен сыймыктан Кудай кааласа каерде болсо дагы Кудайга шүгүр ушундай укам бар ушундай баскан турганын сенден кичүүлөргө үлгү боло турган жакшы жигиттерден болуп өстүм Кудайга шүгүр. Эми мына келген меймандарды жакшына калып узатып алсак, мааракебиз тынч аман өтүп кетсе, Кудай кааласа, ооба, ата дубалар баардыгы сага кабыл болсун. Ооба, каалоо тилегим баары кабыл болсун. Эми акамда бирөө сөз сүйлөп коюңун. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Shu bugungi shu ma'raka bo'lib o'tadi. Bu yerda Moskva shahrida, shu yerda Moskvada emgaklanib, yashab, ishlab yurgan shu bizden Kırgızistan'dan gelip şu yerde yashab ishlab turgan oqsoqollar var, yoshlar var. Şu Eldiyar oğlumun ma'rakasine hoş gelipsizler. Şu oqsoqollardan şu yerde tel-tel şu var şu balanın. Şu barının şu duası, qalot tilegi şu qabul bolsun. Bugungi şu ma'rakasi şu oqsoqollar şu tel-tel joldoshlarni tinchaman o'tkazib degan o'ydayiz. Barыңызға чоң рахмат. Разышчылык билдиребиз барыңарга. Сиздердин колдооңуздар менен ошо бүгүнкү маарака тынч аман өтүп кетсин. Ошо уулума бала чакасы менен тынч аман болуп, ошо өмүрлөр узун болсун, ден соолуктар чың болсун. Баары жакшы каалап тилек каалайм мен деле. Ошо көпчүлүк катарында ошо аксакалдар, ошо жаштардын ата дуасы тийсин. Mına şu yerde göççülük oldu, şu bugünkü ma'raka tinch amon o'tib ketsin. Oğlum, Eldiyar, Şulum, ötken ma'raka tinch amon o'tsin, niyetlesin, tileklerin Allah Taalam eselep versin, onların Allah ömrün versin, sağlıkların versin, imanların versin, şu ata enesini sıylagan, el yurttun yüreğine jaragan, Kırgızistan'dan sıyımı olgan oğul kızlardan bana çok açtık. Şol seni tarbiyala östürüp çoğaytıp şu dereceye jetkirgen atanene rahmat, şulardan den soğuklarını versin. Sizlerden hurmatınardı, sıyınardı görsün. Nerelerdi jötelep şu tördün görkü olu opan atan. Sizler sıyınardı, jakşı gündörüңөрgө көп olup жүрөrsün. Şolattan Kırgızistan'dan gelgen meymandarga mınakay. Tağanlar, havan geliptir. Bularga da şu uylarına tınçılık, amançılık var yok, el yurt Kırgızistan'ımız tınç bolsun. Kırgızistan'ımız önüksün. Aldıkı memleketlerge koşulsun. Dünyada şu tınçılık bolsun, soğuş bol bolsun. Şu gele jatkan жалпы barınızlarını, şu жаңжылыңыздар менен. Жаңжылда şu жақшылықтар болсын, тоқшылық, бейпілчілік, әр бір үйде şu тынчылык, аманчылык болсын. Eldiyar oğlum şu niyet kılgan bolsa şu niyetlerine, tileklerine jetsin. Bugün kalgan duaları, bataları kabul olsun. Rahmat. Sizge birinciden жеңе мүмкүнүңүздү ден соолук, аманчылык. Ушундай балдарды, кыздарды чоңойтконго сизге рахмат. Eldiyar, sen бүгүн кам şu кичине балдарыма паталып коеюн деп, элден паталайын деп булак берип атасың. Булагың жакшы өтсүн. Балдарың жакшы жигиттерден болсун. Кыздарың жакшы Салиха кыздардан болсун. Өзү Сарыбулактан эң кыйын кичинеке айыл болсо дагы Сарыбулактан чыккан да.
кыйындар. Кандидат науктардын Кандидат наук чыккан, палван чыккан, окумушту чыккан, директорлор чыккан, ушундай министрлер болду, акимдер болду, академиктер болду. уюткулуу жерде. Именно Сарыбулактан чыккан. Сарыбулактан чыккан. Ушундай уул кыздарын, ушундай окумуштуу, алым болсун, ден соолукта болсун, улаң бүгүн жакшы өссүн экен. Эмне дейсиз, сага ден соолук, аманчылык, келин бала менен жакшы өмүр сүрүп, балдарынын убай урматын көрө бер. Кудай тынччылык, аманчылык бар жок ушу келген туугандарга, тагаларга Кудай ден соолук берсин, досторуңа, элдерге дайым ушу тынччылык, аманчылыкта ойноп күлүп жүрө берели. Жакшы күндөр Bak atlar geldi hazır. İkinci at para. Emildi kö? Emil nattan al. Жарыш болгондо биринчи келген да. Soyla. Bak. Soyla hazır. Ana patates. Nar burasınlar mı? Nar bulasınlar mı? Bulasınlar. Nar yap bolsa ere. Ama bu yakta uşak. Hala suyla koy patat. Amin. Kudayın yoluna. Bala çaqa tinç olsun, şu bugün kötü özotkanlar ekeler üstün çamana tükletip, böyle kısığı yok. Otçalı cemil olup, tinç çamana tükletip. Yaxşı eləməz. Ulaq şu palonlar. Ancestler şu жақсы өткөр bilen ынтымакта болуp. Mariya sayıptı. Öptek yolu sur oldu. Birleştirip koy içine. Tandırdan karam. Götür. Bak bu kumaşı.
Oңda olsаң, оңдам. Kaçtan futtu belki futtu. Tamam, 10.000. Бүгінгі маарека тынчаман өткөрсүн. Sizlerin kolduğunuz menen şu tınçaman ötkörülü oldular. 10.000 tınçaman oldu. Жақсы ой көріңіздер, жер. Айна. Şu canı var ya. Beraqa burup turungçu. Mi geldiniz mi? Gel. Qanday? Yaxşı mı? Balsın. Gel. Qanday? Bir dua kılıp var mı? Allah taala. Eldiyer. Onun na koyup dervatat ballarına Allah Teala dens olursun, ömürler uzun olsun. Şunday torlardan göptere vergiler. Sen de şu nevre tevlerin garin yakşıkların görüşülerde ilim bilim diyor alim var Allah'tan olsun. Yencilmeden var buğra. Ha, haydi öğrenmiş. Oo, koyla kapı. Ulaq çıktı mı lan toğanlar? Koyar attılasın, şurada canı var. Bak kelek atma. Ya attın olsun koy verin. Бүгүнкү улактын жоролору, Элдер агабыздын достору бардыгы бүгүн кызматта. 2-3 күндөн бери даярдыкта бардыгына. Ага, сүйлөп коюңуз бүгүнкү маарекеге. Assalamu alaikum. Kelgen jamat бүгүн şu Элдер досубуз балдарына бата алып улак берип атат. Şu улак кырсыгы жок, жакшы өтүп кетсин. Şu барыңыздарга палуандарга ийгилик, эл катары жакшы ойноп улак чабып кеткиле. Şu кане дейм, калганын ойлодан көрөбүз да. Палуандарга ийгилик барына. Сүйлөңүз. Assalamu alaikum cemaat. Bugün de Eldiyer dosuz uğullarına bata almak satın ulak verip çıkar. Şu uğulları Makberdi, Amirhan, en camamızı şahiştalarınday olsun. Vatenesine kızmat kılgan, yerizlikine kızmat kılgan. Жақшы uğullardan bulup çoğun olsun. Kırgız elinde kızmat kılgan. O söyle koydu. Söyle. Şaka söylüyorsunuz. Assalamu alaikum. Alış yakından görüp atkan. Tuğanlar şu Eldiyer'den ulağı da bugün tinç ötüp ketsin. Balları akıllı, imanlı, akıl esti insanlardan bolsun. Zamanımız tinç bolsun. Eldiyer şu taş işlemlerden takşında dövmüş sürdü olsun.
Kırgız eli tinç olsun. Daim şu alışa жүrsек Kırgыздın narkın, kada saltığını şu unutpay. Ulağı ötközüp at eldierde. Toyu tinç, ulağı tinç esem ötüp etsin. Rahmat sağ olun. Hala bir dua kılыңızlar, varыңızlar. Omen gör. İlyas Doğan. İlyas Doğan. Hala omuyla. Rasulullah tinç aman etketine. Böyle sırttan sırtları. Ayaş olursundağı ömür uzun olsun. Sağlar den solup. Ayştaş'ın ördüğünün. Yaxşı günler ömürsün. Da dostlar. Omuyla Allah. Kim bilir ha? Ulak başta aldın mı? Geldi çözdüğü deyim. Hormatlı Көкбөрі сүйүүчүлөр, улак сүйүүчүлөр, Москвадагы мекендештер, алыс жакындагы туугандар, бүгүн аламан улакка ушул эң чоң байге алтын кур тилеги күчтүүлөр алат бүгүн. Жок деп, жок экен.